Amreng constituency long Khasia Khayatum Karbiang long Autonomous Council election hot vote jogdun dedet. Bitung Reng Thama constituency long Lang Sudo Pathuak Lama long APHLC Thurpak Kachesong. Wuthunga Jialong Suar Lopen Mohila BDP Committee tuk Chelangsi polling stations along Kapang Cherasai Kedeng. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sanaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Trok Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom piniada berta longpen nilisang pi marvelous long harpi nanarju ikta bertang tonpen. Kedam tang busik ni phainar kep arni Karbiang long Autonomous Council bangphu kangwayarni along tin constituency along ta radatung methang avot kache jogdun asonsi Amreng constituency aradatum ta vote jogdun lo. Lapusona war cyclong ke ningkan phopen esam an si bangcho la so methanga vot abangke che jogdo nangji pusi abang phutin atumta chethan ponrinti bonta Amreng constituency longke do khasi mate panar akhayatum abangke bangsoalam abang matha thesi Karbiang Autonomous Council kiliga hot abangke vote jogdon desi padam pinlo jirikindenga hawar longke do khasi panar akhayatum angbong sarkar aboreng ke do atum ansi vote che jogdon rinti chotlo bonta Kadokawe suri ke thomra pharot shokra krenar kep aradatu methanga vote dokka phida vote che jogdun desi phan pho ansi vote jogdun chotlo bangso aputha pherangke tumpen karjupona hot pachini pon atenke arona tang kachini pame ave joksi vote nang pidunde de tahai pusi than pon. Time election is there, it comes and goes, and people participation in the election. I don't have much idea of it because I don't follow much of politics, so I do not know. And then the reason why they have not actually come forward for voting as yet, I do not know. They may come after some time, I do not know. But as yet, they have not come. The reason may be many, or it may be one and me too, but I myself also do not know exactly the reason unless people go and inquire from them and seek their opinion. As far as I'm concerned, I do not have anything much to what call comment on it. Bangso hut kaningje thu abangke Assam Sarkar, Central Sarkar lapen Karbiang Autonomous Council pen ajat kaching thur asaya mole pale pusitame Bangso Amreng constituency angkangar lokido khasi panara khayatu dengdunde pusi ongdunga rada tumpen nang pachini dun. Purito lar bangke play dan ler lamarang sondo. Stami haladaga community atumbang pinibang widet malai sining duk nemi lapan isilang dam etlo bangte komasi ke chok chilo pen kopi ajoini selang litum bang wood jok dedet ma halabang litum ground level bang palina kokji kopi athesi pini son alang tum wood jok pen undemocratic ka follow ma halbang komasi adai ke doma halabang litum ground level visit dam nang kokji la so phang ko pini ka bi personal place ko pini chubhong luma la tumi to bi tiang bong ero yang bong wo yo ya phang la bujo je phang la pen ke dam tang apot posnami la da kar bi la pen chumang ba panar jaintia la son kachar bo bang avi kum der class ban tum thelong kin la kedam ta MLA election la pen council kilig hula tum jok ma kedam tang el kum la MP la pen MLA lang tum benang jok sa hala voter percentage sa ting belong si tum lang pa hala poll percentage sa bangke tum ba kom li pini bangwan lo jok da sita hala ka chini note pini nilige chini ting bote da ke arling to man si jok to mili thek Jirikindeng pen something ingti Karbiang long life. Bitung Reng Thama constituency along APHLC asong aphan ki kroya rada tum methanga vote ni tum che joglong nang jipu ning hangtik ke hangsar lang ponsi Bitung Reng Thama constituency along ke puthot re-election do thuvek nang jipu si ke hangpon
Kedamtang ni Pioneer Kebar ni Bithung Rengthama constituency along APHLC polling agent atumaphan arenga hukapaso lapen vote ke joglong le putha re-election dubek nangji pusi rathur pakpen kachesong kapedopon labangso kachesong ponalong suarlo anada tumpen ningki pung alamthe Dr. Tuliram Rong hangaphan karbok pen kapin rempon alamthe arjupon sinan Tepo room ni adhurok lapaan at tingin ang sungkoy jak nili kaya kapita tu cara nabi po kupen ano na ama nili kaya santay tulak dongka dongking kiro na lo dongking kiro sinon hana kira basaya nili Pesa ka bahay inunod ako ni abot ka padto si hinibel abot ka tedto happy ko ano na munit ke ator abedal munit ator ke si hinibel ator Suri Potra itum ke jor non ke karpi munit ator ke paroi si hinibel munit kace jor lalo aron to ke pala boli ke jel phanta patolong le Bithung Rengthama constituency along APHLC candidate Bikram Hanse pen re-election padowek nangpo lake rat pen nonapor aning kipung kachepaklang alam thelo lasi rada thengno Bikram kethan pon alam the arjusinan nongke alang litung mathalo BJP party deadlo one party busi chamatha kali Naib satu man kera party APHLC pen candidate intang krim pen arjabdunda intang krim APHLC pen candidate arjabdun nangi tum nilang tum arju chini nangi la bangsolam nangi tum chamatha tame national party BJP party na putong ke chamatha ma APHLC pen da ran pen nge toy dun no APHLC phanta candidate do so candidate aphanta me nang itum election democratic aron penalang han paklem long nangi kupia porsi pini APHLC candidate phan bithung consensus long harassment pier lo gunda alang gunda BJP candidate masih gunda kam ke claim Bangso kachesong ponamai long APHLC amaipu JI kathar pentami re-election dubek nangji pusi rada thengno lamthei jaipon Bangso kachesong ponalong APHLC asong tumpen Bithung Rengthama constituency long gunda kapang reng nitum proikri lapen methanga bot nitum che joglong vek nangji pusi kihang kasar lang ase dongkamukam rong supia long sining long le paklem hir antu Lasi sihek ben pupo election thuke lanon ke betang Bithung Rengthama thuke lake election candidate khang janglo lake the atmosphere has been vitiated nilitum election ke dohut la pupo helo nilitum methang da nilimata returning officer titilo jongsi election atmosphere vitiated lote lake report donanji nono bangke polling station isya long leka henogali atmosphere masih pahino dakang janglo ke chok ke theng anton penwasi la pesi dongkamukam pen wikibe karbiang long live Kedamtang Karbiang Long Autonomous Council kilik kapadopen ajok nomati constituency angkang keongdung APS along armu kachingrum ajok penangan akiter ke airpen penangan kasaura di malong wothungaji soar lopen VDP committee atuk celangsi kapang tirasai kedeng Kedamtang musik ni Pioneer Kebar ni Karbiang Long Autonomous Council kilik judet penapi nomati constituency arlo polling station angkang kedoan along kasaur kedoan kedamtang musik ni Pai Sir Kebar ni Buthungaji soar lopen VDP committee atuk celangsi kapang tirasai dengpon lo kapang tirpona dim lake Parokwa Higher Secondary School along pen pangcheng ponsi along tin APS along kikoi chu chips a hom pen danglok plastic a jarong plastic a bong pen danglok ki ongtung kiti chu aketer doan pangthir ponlo Karbi Anglongor West আৰু East Karbi Anglongor Autonomous Councilor election polling হৈছে যোৱাকালি গতিকে ইয়াৰ polling বুথ দিয়াৰ পাছত বহুত polling station মানে হেৰি বহুত মানে চাফাই অভিযান কৰাৰ খুব দৰকাৰ হৈছিলে
গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় মহিলাসকলে আৰু VDP সকলে ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিসকলে তেওঁলোকে মিলিজুলি তেওঁলোকে আজি স্কুল আৰু য'ত য'ত ভোট কমিটি বুকিং হৈছে তাত তেওঁলোকে গতিকে ইয়াৰ মহিলাসকলক আমি কাৰ্বি আংলং লাইভ ফালৰ পৰা আমি সুধিব আপোনালোকৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে নেকি যে চাফা কৰিব এইটোতো আপোনালোকৰ নিজৰ আপোনালোকে নিজৰ ঠাই নিজৰ জেগা বুলি আপোনালোকে নিজে চাফা অভিযানত মানে আপোনালোকে নিজে হাতে মিলি কাম কৰিব আৰু মেছেজ দিব বিচাৰিব নেকি য'ত য'ত নেকি তেনেকুৱা লেতেৰা কৰি থৈ দিছে নিজৰ নিজৰ জেগা আমি যেনেধৰণে চাফা কৰিছোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকেও কৰিলে ভাল হয় আৰু কাৰণ এইটো আমাৰ নিজৰ স্থানীয় জেগা নিজৰ এটা অনুষ্ঠান গতিকে চাফ চিকুণ হৈ থকাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যোন যোন চেণ্টাৰত ভোট কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানখিনি যাতে আমাৰ নিচিনাকৈ মহিলাই নিউজ ৰিপৰ্ট বিক্ৰম তেৰণ কাৰ্বি আংলং লাইভ Kethegason arta langli puason thak thak si shir teron inut ningkan trok si kebra phoarta kedua bangphu non puanta amena pi rikeroya kula chubidun pen loksi ahemasara tumaphan rengdok rengni padupon bom Lason si Hojai district Borboha Hansiarong Amikar Karlitang on teron lapen Karlitang kavi kathar piatuma supu adakbam shir teron kedamtang pharo krisir kebra troknar kebra troksia ningkan dipurong supi ITI alongsi Asona se kay Charlie Dunpen peri embroidery ahin diploma chepa ondunsi Borboha long amina rongangbo tailoring machine chinampen isi masapso akulat chongbuponlo lapen achor sitame chiridunpen asomar sitame chupatheiponlo Lapen achor sitame chiridun pen asomar sitame chupathei ponlo sitame rongang bong lapuson pulat so chubidun pen cheparengun e pusi puthot chukedam tang suri hini ra kreke thomaningkan denarong tauna joan alangli hin pen amena kachibirti atangka pensi isi themuchot arum endunsi alanglitum penanso banghini labangso esteron dressmaker akulat amen pen bepar beha hin chingthor ponthulo Kibidun cheng aning kana bangke customer kelong dun chetorok anpin Sitame alang li penangan peri embroidery hin keroy aning chepaning ding thupik ajoksi non ke alang li longsi penangan risoe jangato lapuson peri embroidery hin aning ke hangabang phubang phiatum aphan training sitame akejoy pen pipon longlo Lapen bang asonra peri embroidery keroy anam passo se dat ajoksi penangan rong berong thak customer anke labangso shir teron akulat longsi arniwang sitame chimit meason alang le achor ke chivoy ik etlo sitame alang le inut vet lapen la an ke sara por sitame amena jungjung lapuson peri embroidery keroy hin chepaduk ponsi alang li hemasora tum phan rengdok rengni padupon bomlo Kardok Karbi Aংলং live kelang ratundon jo pinige isi nili paklang pon kan tu ma lalo ili tum akhei long stame bepar behahin chuklem chudamamu ke paprang dun la tai siang theglo la pu lang li ke Borboha sor mate hanse rong lo lang li ke sir teron la pen alang li ke chugedam tang 91 aning kan ben si kulat chumpulo peri keroi kulat anake sar ki kriya porno na mektalan chicharu istame alang li penangan ke bor ipon sumar dumanda dakpensi pathi pading lo dakpensi chulong junlong lo dakpensi apisu chupangreng lo alang lige difu ITI along si ada ke Charlie dun pensi hala ke Charlie labang so ali non alang li chetheglong lo la si ITI ke Charlie ta isi ke mesen ang thek pula anuti na matha damneng athima ITI long ke Charlie son dupik ada risoi jang dum ta matha dun hurnang chi la sem non ITI long alang Charlie dun pensi pini alang li ladak denarong ahithi long alang li si kulat chubidun lo labang so kulat
Amen ko sono puno kula ramen ke Esteron dressmaker ko. dressmaker. Dak dena ronga hiti ke men tu ningan men lote. Lada nili neke 13 son pelo dana lo. 2013 ben nadi. 13 pa. Ko son londe la bepar behai hin. Le par behahin ke bang cheng huge munit panchine la masipan meu ya son. Acha. Jo pecho bang ke non porjonto ke roisi ki gunte. মানে ভেলেবুল পিগলো মানে নে কেরোইন ইসে তো বিথু না বাং বাং পর্যায়লো News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Pini ada berta bangke lapan sikang ton iglo dumi thakmi kardom.